Anyuola moro mawuok Subukia e kaunti ma Nakuru ni kod kuyo bang' wito nyargi manyinge Margaret Ruguru e piny Saudi Arabia kama notiye. Jane Waweru ma en nyamin Margaret lero ni negiwuoyo kod nyamin gino mogik tarik 6 dwe mar adek. Olero nosebedo koluwo kambi mar Satman manotero nyamin gino oko bang' kane ok onyal yudo nyamin gino e simu. Anyuola no wacho ni neging'eyo tho mar nyamin gi tarik 5 dwe mar 10 bang' koso tudore kode kuom dweche mathoth. Gikwayo serikal kod jogo man kod nyalo mondo mi okonygi e yo kaka ginyalo iko nyathingino. Hakuwa irudi online na simu kakuwa mteja. Ndio tukafuatilia kumfuata hivi ndio tukaona mwezi imeisha, ingine imeisha, bado hakurudi online. Tukauliza wasichana walikuwa naishi na yeye, wakasema wajamuona. Wakaniambia tena huyu mtoto alitoroka mahali, alipelekwa kazi, akaenda kazi mahali ingine. So anamuita runaway kwa barua yenye wameandika pale. So nikauliza runaway ni kusema nini, wakanielezea, wakaniambia sasa huyu ni wenu. Gharama ni yenu juu alitoroka mahali alipelekwa kazi. Juu ile bili imekuja imetusida sisi. 1700 hata tukijaribu hatuwezi tukapata. Kwa hivyo tunalilia serikali na watu wa roho nzuri kwa nia njema tu watuhurumie ndio tupate mwili wa marehemu wetu tukuje tumuzike kwa heshima.